zami ngaphambili inyanga zami eziphambili sike siqale ngabo-ke kodwa abantu abasuke baphe usuku iwona ama-audience alapho phansi masingaphakathi. So-ke ngizobingelela kakhulu namhlanje ukuthi ngilenge nje lana ngithi mina ngokukhulu ukuthi sazaneni kona ngiyangena bengingalindele futhi ukuthi ngizobala ngaphambili kodwa-ke ngoba indawo enje ayinqatshwa ngiyabonga lo phambi kwethu umama uNophumelelo Mazibuko uproject officer osuka eSt Mary's Hospital eCommunity Outreach Center othi noma lapha eSt Mary's kodwa udila kakhulu nama-case ama-community azele abandeli ezaphinde futhi asebenzele uLuganda. Ulelezi-ke ngusebenza uma ngabe kuwumsombuluko ngiphinde ngusebenza makolwesithathu mase kuthe Luganda-ke ilezi ezinye iy'nsuku. Ama-problem esinawo ka-COC u-COC uqale lapha ngabo-1994 waqala ngokubona inamba yabantu egula ngaso sikhathi abantu babegula waqala-ke uCommunity Outreach Center usuka ngaphakathi ngoba abantu begula mese kwenza ifuno apha emakhaya esubona usebenze kakhulu-ke ngokuthi kugqugquzeleka abantu ukuthi bayiphathe kanjani bafundiseka abantu kwalethwa ama-training bafundiseka abantu baqala bayiphatha kahle wabona ukuthi kukhona ushintsho ebantwini kwathi kusakhona ukuthi kubhekelwa abantu baphinda futhi sasesibuka kakhulu iy'ngane ukuthi iy'ngane-ke if abantu babazali begula zona kwenzeka ngani kanjani ngazo sase siyaqala-ke futhi sano-OVC lo esikubiza ukuthi i-Orphan and Vulnerable Children. Labo bantwana-ke banama-centers ngaphakathi sinama-dropping centers sine-dropping center yodwa lakangengezi mase kuthi sibe ney'kole-ke ama-group ey'koleni iy'kole zethu eziwu-3 siyisebenzayo siwu-COC sibe futhi senza ne-door to door lakhona siphike khona ama-cases ey'koleni-ke into esiyenzayo sesingene lapha ngabo-past 2 u-past 2 nje iy'ngane zasey'koleni ezinye zala ngaphakathi zisuke zizazi ukuthi uyenza u-COC uzama uzona nothi nje kuphela ukuthi zizodla noma ekuphethe ukudla but into ayibheka kakhulu ukunakekeleka komntwana ngokukhuthazeka ukuthi for i-future yakhe angapheli endleleni kusho ukuthi thina sifike sibe ikhona konke ngoba sibheke kakhulu ukuthi into eshaya abantwana ukuthi kungabi bikho umuntu omzali kuyena so thina sifike sidlale leyo role ukuthi umntwana ayalwe aphinde futhi axwayise ngento ezenzekayo ezingase zimthinte okuthi mangabe ngekho omxwayisayo angangena kalula kuzo zinto kakhulukazi sibala utshwala sibala i-early pregnancy sibala nje into ey'ningi umntwana angazikhonisa kubona okungafanele akwenze. So-ke thina-ke silapho-ke for umntwana ukuthi simsize kakhulu siphinde-ke futhi kuthi noma kunjalo sibheke ukuthi banawo nama-ID emakhaya bahlala kanjani if kuwukuthi umntwana kanayo i-ID siyamrefer-ke nothi ukuthi sisebenza no-DSD sisebenze no-Home Affairs sisebenze no-SASSA ngoba umuntu mangabe engaholile nje khona ugogo nje kumanje bengaholanga imali yakhe for 3 days for 3 months kodwa sikwazi ukuthi sithinte sidlule sebaphathi akuthiwe mangabe kuphela uNovember noma kuqala uDisember for sure imali yakhe uzoyithola. So sesisho ukuthi siyalandelela wonke ama-cases akubheke ukuthi nje sidila kakhulu nokuthi uma ngabe sifika kangani kunenkinga sifike sithathe nomunye umuntu. So yiloko nje kakhulu esinako siphinde futhi sibe ne-program yonesi khona ngaphakathi bayaphuma onesi bethu baphinde bayi-asseseke lezi ngane head to toes ukuthi angabe impilo injani nothi ukuthi zithathwa amagazi abazali sithi masibanika amafomu ukuthi basayine ama-indemnity form uthole ukuthi abazali okanye ama-assessment form uthole ukuthi abazali banalo kokusaba bathi abantwana babo bayobhekana kusakhona abantu abangafuni ukwazi impilo yakho ukuthi uphila kanjani kodwa mese siyabazisa ukuthi no siyekuhambele ncwajana ukuthi asibheki igazi umntwana simbheka nje for ukuthi ukusuka kwakhe ekhanda kuya enzwaneni
ukuthi ngoba ngenzeka ukuthi phambi kwathisha uthisha umbona right kodwa uthothi akaboni kahle uthothi umntwana mhlambe akezwa kahle kuphela uthisha akaboni wesithi thina umntwana uyafeyila kanti esiza kakhulu ekubekeni into zethu uthothi asilanda ukubeka kodwa nje uma kundabezitha akanqabi sisebenzisana kahle naye ngendlela eyisimanga ngibonga nje emsiki sengimzile nje ukuthi hayi emnika omkhulu dume emhlonipha ngempela inkosi yethu le esiyihloniphayo ngicabanga ukuthi angisudla kakhulu ithuba ngoba ngazi lesikhathi ngifike late makukhona engidinga ukwazi mhlambe senocela banayo inamba yami abantu abaningi ezisebenza la uma khona ufuna mhlambe senze i-follow up siye mhlambe sibheke inkinga zakhe ngibonga kakhulu. Ngenkulu inhlonipho ngicela uphinde futhi sibuyise kabusha lento yethu iprogram. Besicela ngenxa yesikhathi lesikhulume ngokuthi kuzoqala ngo-10. Siqale u-11 eseshayini. Ngaleyo ndlela besifisa ukuthi ikhulume ilandelayo sikwazi ukusibambela okungenani ku-3 minutes. Zikwazi ukusibambela ku-3 minutes. Sisayihlela-ke kabusha iprogram yethu kwamanje ngoba isalokhu igxatha ijomba iyale nale. Besicela ukudedela umfowethu uNtokozo Khumalo akasiphi inkondlo emva kwakhe bese sithola uSiyabonga Ndlovu nomculo wegospel. Siyabonga lesimpeni izandla nathi imbongi yethu. Sanibonani, njani? Igama lami nguNtokozo waphuma Sibongo. Ngizonisho inkondlo namhlanje. Ngiyathemba-ke ngizoyisebenzela. Esifikile Ntokozo yamathunga wehlele egcwele la endlini sifuna nilalelele. Akhulumikise qhamuka kakhuluma bemi bathethe intokazi kaMthungu ngazi umsikazi amashobane. Owathi umntwana ngendaba igxozo ethengaza amanqoba kanjani. Namhlanje namama kakhulu sina ngidololana izinqobo lizo mama bathi abathishi kwaphindiswa mizwa ngisengikhulana la usuku uzovumelana batshela ukuthi uzoqobo ngikuzi wonke uyayiqasha intombi aqhubeka esokisa semangangeni ngiyintombi ezala ngazoni mama usitshela baphinde wangana ngisakhulu basukela bakhomba ngiyalana khona ngikuzi wonke ngiyintombi ke lokho sizosikusayo ephina ngeyo masiko ngisukuhlala ngokwazi ngani intombi sehamba ukufika namhlanje sezazidolo nalokhuzo kudalayo ntombazane ngiyatshela ngale nkondlo ngiyabala ungahamba uthathazi ngoba bazokuthulisa umlandela bazokubisisa sesibazo sifika uzokuhamba uhlabelele ingoma esinomhlaba uyahlaba kanti wena uhlobana nothanda yebo babeselindele inkomo ekhaya ngiyena zokhipha inkomo ukuze ngethele lidlo zisungcosile ngikhuluma nawe eshamona zokhipha inkomo yami ongazi ukuthi kumele ukhiphe inkomo ukuze inkomo yami lenkonzo izokubusisiza onozindlebe kwazile ozibekile sobabona ngezisu sebehambe behlabelele ingoma esi nomhlaba uyahlaba nje kodwa uhlobana Ake sikhulume neqiniso elimnandi. Singakhuluma. Omama balesi sikhathi bahlolo ukulusa inkomo eyodwa. Kodwa bafuna inkomo ezu11. Iyodwa nje mama ifanele uyiluse. Nansi intombi ithi iyazibaja ngomntombi bayo. Uyazi ukuthi ngalesi sikhathi eseza umfowethu lo wegospel uyazi ukuthi ngalesi sikhathi wawuthi insizwa mayisilobona isizoqaqelwa bese kuphuma izalukwazi zakwayo ziye kubo kalolotsholwayo kamalokazana seyiphethe isicelo sifike sisindlale phansi bese sicela sithi sicela umalokazana wethu akalalelana avule isibongo ukuze kuthi masedakwa uzizalukwazi seyikikiza seyikhumbula imshukulo seyikikiza
besilisa sithi yangena intombi emhlophe bengasho isikhumba nebalalayo besho umhlophe bobuntombi entombini ukuthi yangena intombi ekhaya nto isizwe sakithi sesiphumile endleleni ayikho into ebaluleke njengentombi esintwini sakithi ngoba intshintshi maselikhula bese kuvela lento embi kuyona ebovana iqala ngawo bayayithatha ogogo bayivalele emgonqweni bese bethi goma bese beyifundisa ukuthi njengoba sekuphuma lento embi kusukela namhlanje usuyintombi ngento embi ephuma kuwe sekufanele uqhelelane nabafana ngoba sekungenzeka noma yini isibeletho sakho sesivuthiwe ukuthi makuhlala imbewu sengeza umuntu yingakho phela uzwa isiZulu sithi abesifazane ngoba kususelwa esifeni isife insimu encane phakathi ensimini enkulu le nsimu le iyona evundele ukuthi imbewu yangalonyaka ithi mayitshalwa kubonakale kuhlolwe kuyona ukuthi isivuno salonyaka sizoba njani isife igama elithi azani lisuselwe njuleni yolimi lwesintu elisho isanda ukwandisa ukusabalalisa uma sithi lo ungowesifazane sichaza ukuthi uye oyisitsha sokuletha abantu esizweni kodwa namhlanje sesibhekene nenkinga yokuthi laba legenge eqhama ngezandla nalaba baqhamuka enhla neAfrika izwe lethu selithumbile ndaba ezithi balithumba ngoba balithumba kanjani ngokuthi bafike bathathe izitsha lezi zokwakha abantu bazalisa odadewethu lezi ngane nizala yezabo akusize zethu eminyakeni ewu-30 ewu-40 ewu-50 ezayo isizwe samaZulu amaXhosa besuthu amandebele sona singasekho ngoba once wathumba umuntu wesimami wamzalisa abantwana bakho labo bantwana bakuleso sizwe ingakho ke bomama sicela ukuthi nigcizelele lento yokuthi sicela osisi abazozigqaja ngobuzwe bakho funa owohlanga lwakini uzalele yena kusisizwe sakini sande yabo siyabo kosi ayikulungile baba usiphe Sangonani ngiyaphinda usiyawa kanduku isongo wakho na kwandengezi ngicela nikhulizana ngokuzokushela manje ngokuzokushela manje okay this is my first album etholakala kuzo zonke ikolo on YouTube even on the screen the music is trending music from Ukala, it's my first album, but I've been nominated on SABC Crown Gospel Music Awards, the biggest award in Africa. Obviously, it's the first time I tell me okay. So then the grace of God. So, see, I feel like this is a lot of it. I think I'm slappy. Uvalipeni akonisende sinasaba la nomige Victoria so nisize nje ngaphandle kwendlela esikhona nesithe nje ithana ngiyeza nje ngome yodwa iyatholakala na YouTube yabe subscribe ukuke one gospel masumlandela gospel lenzona nje ngamanje it's a trend so ngicela ukungena nje Los Ángeles.
ngoba kudingeka ukuthi isithathe sonke. Ngenkulu inhlonipho ngiyacela futhi ezikhulumeni zami ezilandelayo ukuthi sizame inkulumo ukuyifinga singanabi kakhulu. Kukhona lento ke ethina sizwe simnyama leyo ukuthi asithandi imihlangano, asikuthandi ukuthi kukhulunywe njalo, siyalwe izinto zijule, siyabhoreka. Uma futhi sesifaka kakhulu futhi entertainment uhamba futhi isikhathi. Mhlawumbe bengakuhle ukuthi izikhulumi zethu ezilandelayo zithi ukufika ngempela nje ku-3 minutes ngiyayicelela. Obubhekisenzo Mabaso emva kwakhe bese kuba abe-4 corners uchairperson wakhona uSifiso Sithole bobathathu nje ngokulandelana kwabo. Siyabonga. Ake sibapheni ihlombe. Mina nguSiziwe wakamiya ngiqhamuka kuThuko iseTorut. uThuko umele uTorut phakathi care organization. iThuko isebenza kakhulu ngezingane. iTorut zabona ukuthi kuneyinkinga, kunemindeni la uthola ukuthi umndeni uphethwe yizingane, abantu abadala basekho, so sidila nalokho ke. iThuko inama CCGs, sayisenze nathi ama home visit, bese ntambama sine after care school lapho izingane zibuya mayiphuma esikoleni ziza endaweni yethu yeThuko siziphe ukudla. Kukhona abazizisa ama homework. Siphinde futhi sibe nengadi sifundise izingane ukuthi kufanele zitshale ukuze zingathengi yonke into. Okwamanje njengamanje into esisiqalile futhi sesiqale nokuthunga. Ngiyabonga.